Ćusa, dragi moji, danas imam jednu dilemu. Da li snimati vlogmase ili ne. Prvi dan 12. mjeseca i svi snimaju vlogmase. A ja radim ovaj prvi video, kao pokusni, recimo to tako, kako bi vas pitala i kako bi uopće razgovarala o tome da li snimat vlogmase ili ne. Ovo sve što čujete da šuška je moja šminka i moram se usput šminkati dok pričam s vama. Trenutno se nalazim u Amsterdamu, u ovoj prekrasnoj hotelskoj sobi, pokazat ću vam malo. Jako je lijepa, ima super pogled van. Jako puno nereda oko mene i jako puno vreća. Naravno, pao je božićni shopping u Amsterdamu. I jako puno vreća, moram to sve spremiti, spakirati i ne znam uopće kako ću stići. Jer mi popodne dolaze friend i frendica. Idemo se fotkat još malo po Amsterdamu i onda na jedan super ručak, najbolje naći se u Amsterdamu. Ako vas zanima šta koristim, sad ću vam pokazati. Ovo je krema za ispod očiju od Estee Lauder, koja je savršena, zapravo je kao više gel nego krema i nanosi se oko očiju. Ja to stavljam kao podlogu za concealer i možete vidjeti kakve imam prekrasne podočnjake do pola lica. Aha, da vam pokažem kremu. Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Complex. Sad ne znam koliko vidite. I da li će mi izoštriti. Ovaj video će biti jako dosadan. Ja se šminkam i to nikom baš nije previše zabavno. Ovo je više neka kao dnevna rutina moja. Sad nanosim concealer i pitam vas i razmišljam da li raditi vlogmase. Mislim, stvarno nije toliki problem zapravo raditi te vlogmase, snimati ih. Imat ću odličan 12. mjesec, prepun događanja, putovanja. Nakon ovoga idem u Švicarsku i to će biti jedno predivno putovanje koje bi stvarno htjela podijeliti s vama. I to ne idem sama, nego idem sa Goranom i Bubicom. Da, Bubica ide prvi put s nama. Zapravo nije prvi put, ali od kad ja imam blog, je prvi. Već jako dugo godina želim otići na snijeg, a i Goranu je rođendan, tako da mu ja zapravo spremam tamo iznenađenje rođendansko i on je inzistirao da Bubica ide s nama. Mislim, mi bi uvijek htjeli da Buba ide s nama, ali jednostavno nekad, ili kad ja idem sama, on ostane s njom doma, ili kad njega nema, onda moji roditelji pričuvaju, ili ako idemo zajedno moji roditelji, zavisi gdje je on i kako i gdje smo, pošto smo onak po cijelom svijetu i lovimo se na sve strane. Da vam kažem koji concealer koristim, od Narsa Light to Vanilla. Obožavam moj najdraži concealer. Ovo na čemu se šminkam je Bronze Goddess od Estee Lauder, to je zapravo bronzing powder s kojim radim konturi. Ovo je samo dnevna šminka, nešto onako brzinski što ja stavljam na dnevnoj bazi, ništa posebno i pretjerano. Tako da se jako veselim Švicarskoj, tamo ćemo biti nekih tjedan dana, a nakon toga se vraćam u Zagreb, nešto kratko, nekih par dana, imam neke obaveze. I nakon toga idem u Istanbul. Biće to blogerska konferencija. Biće preko 60 blogera iz cijelog svijeta na toj blogerskoj konferenciji u Istanbulu. Tako da će to isto biti jako zabavno. I onda nakon toga za Božić idemo kod mojih roditelja u Bjelovar, za Badnjak i mislim da bi zapravo super sadržaj bio što se tiče vlogmasa. Ali ono što ja imam problem i ja ne znam zapravo kako to svjetski blogere rade, kako zapravo to uspijevaju, a to je kako uploadaju videa na svoje YouTube kanale dok putuju. Zato što, ako se sjećate, možda prošle godine sam vam rekla da ću snimati vlogmas i stvarno sam to odlučila i otišla sam, bila sam sa Estee Lauder na prekrasnom onom božićnom eventu u Londonu, snimila sam sadržaj. Znači, mi smo tamo imali veliko druženje, posao, sve. Znači, u noć. Ja sam cijeli dan snimala uz sve što sam na Instagramu morala, snimala sam i sadržaj za vlogma. I nakon cijele noći što smo mi tamo bili i radili, ja sam se vratila u svoju hotelsku sobu u 1 noći.
Do 3 ujutro sam editirala taj isti video, no kad sam pokušala uploadati taj isti video, i to u najboljem hotelu u Londonu, u hotelu Savoy, nije se ništa dešavalo. Znači, par sati sam ja pokušavala, do 4 ujutro negdje, 5 sam ja pokušavala uploadati taj video, ništa nije išlo, jako sporo. A zamislite, u jednom od najboljih hotela u Londonu, kako bi onda bilo negdje drugdje, ne znam, sad u Švicarskoj, u planinama. Mislim, to su stvarno dobri hoteli i pretpostavljaš da imaju dobar internet. I oni imaju dobar internet, ali to je download speed. A upload speed, znači za uploadat nešto na YouTube, to je nešto što jednostavno valjda u hotelima nemaju dobar upload speed. I tu sam ja, znači u 5 ujutro sva jadna, odlučila i rekla, mislim, ništa od ovoga, to se neće uploadati još narednih 3 dana. Mislim, to su velika videa i jednostavno, treba vremena za njih. Meni recimo regularno doma, kod mene u stanu, znači, gdje, ajmo reći, relativno dobar internet, treba za uploadat video 2-3 sata. Više 3 nego 2. Tako da, onda zamislite sa nekim lošim upload speedom i lošim internetom po hotelima, to je moglo trajati 8-9 sati i jednostavno ne bi nikad bila u mogućnosti vam biti redovita i tako sam ja odustala od svega. Baš iz tog razloga danas s vama pričamo o ovome. Kako ne bi ispalo, eto ja sad ne snimam vlogmase jer mi se ne da ili ne znam šta. Jako je to naporno sve skupa, ali meni sadržaj snimati i ovako i onako volim to raditi za vas i za sebe jer ja imam super uspomenu na kraju ovdje i na YouTube-u. Tako da zaista nije u tome stvar, nego nek mi neko oda tajnu. Mislim, shvaćam youtuberi koji su u Hrvatskoj ili doma pa ne putuju non stop. Naravno, lakše ćeš uploadat sadržaj i sve će biti jednostavnije. Ali ja koja sam konstantno na putu, ako neko ima dobar savjet kako i na koji način uploadat brže video ili uopće ga uploadat, javite mi, molim vas, jer eto, ja sam zbunjena po tom pitanju. Kažem, mogla bi probati, ali ne znam da li će opet sve. Zato što sam ja ipak drugačija od ostalih youtubera koji ipak sjede doma u svojoj kući ili u svom gradu, snimaju, a ne putuju previše. Dok ja non stop sam na putu, znači ja ću cijeli 12. mjesec biti na putu i bit će užasno teško uploadata videa iz hotelskih soba i sa hotelskim internetom. Pa ako neko ima neki dobar savjet za mene, molim vas, pomozite. Onda ćemo vidjeti da li će šta biti od vlogmasa ili ne. Uglavnom, kupila sam neke super stvarčice. Sad ću vam pokazati šta. Tada! Da, dobro vidite. Dior! Imala sam sreće i naišla sam na ovu ljepoticu unutra. Ovo što ste vidjeli je Chanel blush u peach boji, odnosno znači rumenilo, koje koristim isto na svakodnevnoj bazi. Sada ću se nastaviti šminkat malo ubrzano, jel? Da ovaj video ne bude predug i predosadan. Ono što ću još koristiti od proizvoda je ovo MAC sjenilo sa nude bojama koje obožavam koristiti ovako na dnevnoj bazi. Najviše volim ovu i ove 3 boje koristiti. Odlična maskara i tuš koji imaju kao savitljive zglobove kako bi se lakše nanosila i maskara i tuš. Bez obrava ništa, zato ću koristiti ovu olovku od Benefita. S jedne strane je olovkica, a s druge četkica. Odlučila sam ne stavljati tuš ipak ovog puta i promijeniti ruž. Sad ću vam pokazati koji. Isto iz najnovije kolekcije Estee Lauder ruževa. I ovu super genijalnu olovku, ako imate prilike, obavezno isprobati, od Chanela. Moje otkriće najnovije, Ombre Contour Lip.
preko nje malo svijetli ruž. Onako naroskasto, neka boja usana recimo. Evo me, napokon sam gotova. Nadam se da sad malo bolje izgledam. Iako jako je loše svjetlo i evo mogu vam priznati sad je ni 2 sata ću vam reći. Da, 2 sata tek u Amsterdamu i ovako je loše svjetlo. Znači ja sa sobom nemam nikakvo drugo svjetlo na putovanjima i nažalost kako sad je zima, mrak pada puno ranije, a s time imamo i lošije osvjetljenje. A onda pogotovo na ovakvim mjestima gdje zapravo mrak pada i još ranije i gdje je lošije vrijeme, tmurnije, morat će onda znači biti i rasvjeta lošija za naše vlogmase. Ako se dese, komentirajte mi i dajte mi neke super savjete, znači onako stvarno konstruktivne i shvatite u kojoj sam ja poziciji. Znači lako je sjediti doma i snimati svog grada i imati svoj internet, ali ovako kad putuješ i po hotelima, interneti su stvarno loši i jako je teško uploadat videa i biti na vrijeme. Tako da dajte mi neki konstruktivni savjet u vezi toga. A ako znate nekoga koji isto putuje i snima vlogmase, super će mi doći savjet. Isto tako javite mi da li želite unboxing s ovim savršenim proizvodom unutar vrećice. Nešto predivno što sam si jako dugo željela i imala na wish listi, ali je bilo rasprodano već neko vrijeme i imala sam sreće dovoljno u Amsterdam. Nadam se da se vidimo u nekom od vlogmasa, ako ne, onda u nekom sljedećih videa. Ja vam do tada šaljem puse, budite mi dobri.